tu nil ha in lam kalanga em le thum ho thu phun je in mi pi lungling launa anei win tu chung boina hi e ho society adenga revolution le reformation chi khom hin hi tabong mi pi sanga pilmo lungyal saumo em le ho chung changa masanil ha history phai mu sa channel pathian thangwa mi man pi lang timna ahong tu kini chunga lam kalang em le thum hon thu phun hoi lo ta hin nei na chung wa hin mi pi lungling law win hi tabong thu phun ja hi koima ilungling law lo ding win timna ahong ki nei ye aji chu kum tampi ema phung ai ha le ema tribe ema pawin mei thali hindam win ai wangin imacha to do na chu nei po wen hi tu chung mei thei ten amo su hilna a pansa gal hin bol wa hin physicalและ geographical separation chu so do a hitan hichi advantage iman chawa paita tian jong achanga azolo thadu ku ki hon jong azolo wifi tian jong azolo marten jong azolo hichi chu ito khom wa iki tho wa lungtup chu imul su su kai ding win hichi lampi chu nga su kai hute aji chu common enemy le common interest nei hi win hitabong mel mate in alam lowa ichung wa wai hom be ding hi ikilung khat hi wa idon cha a ki pe kit wa le angai ngai su kit ding wai ji in hitabong thupun hin bol ho chu mi pi sanga pilmo mi pi sanga lungyal mo lam kai ho hi win hitabong ho chu igam sung wa khunung ting le awela nai to sa na lo ding win atuma ki wai hom na in nei ting o le mi pha pha zat le nam ngai lu ai ha a le ham le pau yu si dinga ki ngai na thei lam kai pha pha ikilhan do na ding win tunia panin ki wong jing hutin masanga election hin bol jiu selection system ai ha le thing nui mi ho tha na ki sot kai ti ho hi inga zo na ding win kha do na nei huitin tu chung gal hi Burma ayong isat win Bangladesh ayong isat win chubana mundang danga hon jong hechi manipur thing hangama thilsu hi kinat pium ta abat u hin hiti ai ji chun hichlai muna mi thum lungyal hoi lo ji a chu e ho zo sin lung chiap nai nei lo diu chong la thasit nai nei lo diu chong le mi pi zo in tu chung mu men hi mi pi mu men hin I thing noi mi ho win achangin imacha ne bol do yo po win em le ho jong tu ni ge yin mi pi sangin amo party a hi ha le amo chel do ade jing na lai wi ti chu mu hitin hitabong isin mo ke ho em le thu phon ho chu e hon igam sung wa amining ta a ila lo ding win tim na le het sa na hong kine ye India hi federal structural hi yang le India sunga chile nam sang khat wal cheng ho hi Indian government in adan pin phaljing jong le mihim jo si hi autonomy self rule api thei pun hi aji chu e ho population health khat hi bo win igam le si no lin ta hi yang le paite speaking ho hin thadu ku ki speaking ho hin marte hin chong le wifi te hin chong le adang tam pi jong hin he cho jo si hin iki thu khom wa hichi manipur thing hangama ipan la na te ho hi sti mai nei wa mundanga cheng ko ki cha te ai ha le ling pi hui pi gu pi ki ho ni le ka hing na wi kadam na wi man masi cha te ka hing na wi kadam na wi ane ti jing marte han lang paite te han lang chin te han lang mizo te han lang wifi te han lang adang dang ho hi jong le he cho yo si chu in sung khat hi we ti hi gel do jing o hitin chuba na yong hechi manipur thing hang gam hilowa Bangladesh langa ho hin chuyang le mundang foreign langa ho ge ge ya yong amoding to go ma galsa ni we ti hi sumil po hitin tu chunga hitabang phat hoi imuwa idin khom na te ho hi e hon hichi aman cha ji heu hitin mi pi lungthim hello mi pi lam kai ka he ti ho chu e hon jong athu la po hitin tu ni ni khun koima phai sunga wa lu theyum ta po win naga nomenclature nuya umding jong koiman gyal po hitin chawang ku na ho ki ko win ilam khom su okay win hi he yong le isu piu naga te belwa yong le
amho ki pa ni ai ho le amho festival ni khula khun e ho min pha ayong im chum lo diu tuni ni khun kuki ki ti hi deimo thi ai pon he chinu ya he na i to deu hin tun tribe neu neu ho amho langa abe awe ai yong le naga mina chan lewu a hin mu tiung le amho chu su mila hum tho tho ding hin khula hung kun sinlunga hung kun chimnu ya hung kun chin kuki ai ha le manasi cha te ho zo sin hechi Churachandpur district ka a boina te ho hi e ho insung ka a lungyal ki ba alon ho chu awela su hingkit ding ai pon tingno pal chandil gam ka ya isu piu khulkun ke he te a anal maring lamkang tarau ki te ho ge a khu ni khat le ho la a hung lut kit ding ai bowin hitabang mei hei te to ki khan na nunga ki bung khan na ding ila wa sim ho hi ni khat le amho ma hung wang si ding hin he chong hi kuiman achang levelin thanup na nei han lang tu chung hi ipan khom na deu hin tu chung hi thajia khom na deu hin itha hat mo na thei deu thu yong sei kit po hitin itha hat mo na thei deu freshly soyong bol po hitin ami mo khat le ni jang le mi pin izut na diu khat atuma ki wai hom na chu idal jing diu he tuni ni khun atuma separate ki ti chu hitan abanin ki wai hom na administration chu union territory hung hideng ham state hung hiding ham ai ha ale country hung hideng ham ti chu sei the a hi pon hi aji chu balma golmen jang achip de ai ta bowin abana bangladesh jang hung chip kit ding hin india government jang hi epn tu ding ham hindu phonetic ho to ai ha ale hindi speaking ho amo nup sa ta amo de sa ta ki wai hom na hi sau lang hin cheong le christian ho hin ado dal pen jing ai tan hiti ai a chu pathin ging pumin e ho ki ngai dam jing utin ke he thim jing uti aji chu bible in na mel ma ngai lu atin chuba na yang na hing na kom ngai lu ati e ho acheng khom te hi america te tong ikisat na du ampun e ho le ho ki lung he thilo wi a thil neu cha cha yong ki bui the hiwin acheng khom cha ki bui de mong hiwin tu nin cheng khom hiwin hing khom hiwin lungyal ki ba alo na neu ho chu ama nu ama pa mit mo na dung zu ya isei yi ding o hin he chu nam level phung level la yong isei lo hil de hi je chan na nei ta in ka su te ho tribe level a hi a le phung level in la ji po hitin ami mo nu ami mo pa chu ama mit mo dung zu yin bo se yu hitin he chu inam piu ai a le imu menu hi khat chan i to kha sa long ding win tim na kan ni he chan chu ta han ka ki pa e anga yu si chunga